koliko su cijene porasle u odnosu na to vreme kad je krenuo taj procentualno. Da li su ovi Rusi kad su došli, da li su oni razlog je taj ili je neki drugi razlog što se tiče toga? Kako je to izgledalo u smislu procenta, na primjer, koliko si povećao cijene nekretnina u Beogradu u zadnjih, koliko to već ima, dve godine više? Pa evo ovako, ajde uzmemo za primjer, pošto je meni usko vezano, da kažemo, novogradnja koja se bavi, znači stanovi koji su izgrađeni u nekom, da kažem, normalno vreme, od početka gradnje do završetka, cijena kvadrata u prosjeku raste za nekih 25 do 30%, sada to ide i do 70%, znači to je duplo više. 70 skoro. Ono što smo mi imali slučaj, na primjer, kod našeg projekta, kad mi smo ušli u celu priču i prodaje i predprodaje, baš u momentu kad je došla ta situacija u Ukrajini, ona je uticala, zašto je došlo do tog skoka? Nije samo što su skočile takse za gradsko građevinsko i za ostale, da kažem, te neke dažbine, nego što je skočio naglo cena građevinskog materijala, pre svega gvožđa čelika. To je uticalo isto na povećanje cene u novogradnji i također ta jedna potražnja koja se javila zbog velikog priliva ljudi iz Ukrajine i Rusije. Ali sad ono što je dobro, najavljuje se svi oni koji su, na primjer, ulazili u rentu,